En төбесіне тырмашқан инсан үшін ажайып бір манзара ачыла. Bir taraftan tarihi Qarasу базар шеері. Başka tarafından қорғанларның зінжірі ve biraz avlaqta dünyada meşhur olған Қара deniz. Мына ақая ақында мерақлы бір рубриканы бері-берлікте серетті қойметлі достлар, Қарасу базарларға мұндан селям айтамыз. Ве шуны да қайды етмек істейм, кекерчектен де мұна мен бір чоқ вақыт девамында Қырымны Қамачев акциясында іштіра чалышқан едім, анда чоқ вақыт девамында бұлынған едім. Ве шуны да қайды етмек істейм, ке Қарасу базардан бір чоқ келген ватандашларымыз мұна дестек көрсеткен емде Аблокаға, Қамачевға, емде Ныманчы Бечихан адына бағыштанған батальонның тешкілеуіне да бойыптен бой қол тұтқан ве maddi, маневи тарафтан ярдым көстергендер. Оларға да бұлдерден бойыктен тешекурлер білдіреміз ве программамызны девам етеміз. Енді саат 8-ні учда қай кеше қиметлі достар ве вақыт енді хаберлерні музакере етмекнің вақытыдыр. Келіңіз бері-берлікте шымды ватанда ве асылында ең мерақлы хаберлерінің музакерелері или башлайық. Мына 15 минут сайтыны açқанда көреміз ки бірінші хабер шундан ибареттір. Эльми Умеров ақында мерақлы бір хабер чыққан қиметлі достар, мен оны оқымақ істейм. Эльми Умеров прокомментировал создание национально-культурной автономии крымских татар. Крыму білемізге шымды база сатқанлары ана ватанда. Халқымыздан шыққан база бөлі насыл айтмақты істемейм, шымды Рамазан айы әршей доғры айтмақ керек, біраз этика олмайжақ. Базалары деп айтайым. Мына национально-культурная автономия крымских татар яратмақ істейлер. Ве мына шахсен Эльми Умеровның буақта изаты. Никаких политических прав национально-культурная автономия не предусматривает. Оккупанты не позволят крымским татарам войти в политику. Мы не стремимся остаться в России и не будем обращаться к властям за какими-либо решениями. У нас одно единственное желание, чтобы они скорее убрали с нашей родины. Шаги навстречу делаются не для того, чтобы жить стало лучше, а для того, чтобы объясняться было легче, деп айткан Эльми Умеров. По его словам, культурная автономия в составе России позволяет создать общественную организацию. Любая этническая группа, которая живет на территории Крыма, может создать себе культурную автономию. У некоторых она уже есть, у армян, немцев, болгар. Деп айткан еді. Напомним, 12 июня, в воскресенье, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан оккупированного правительства Крыма Заур Смирнов сообщил о планах создать федеральную национально-культурную автономию. По мнению Смирнова, цель автономии – объединить крымских татар, живущих в РФ. Руководитель автономии будет представлен в Совете при президенте России по межнациональным вопросам, куда входят все руководители автономии федерального уровня, деп АТО. Так называемый руководитель общественной организации региональная национальная культурная автономия крымских татар в Республике Крым Эйваз Умеров 9 июня в четверг на вечере Крыма в Москве сказал, что до конца 2016 года на территории Российской Федерации намерены создать федеральную национальную культурную автономию крымских татар, деп мына айтқан бұл Эйваз Бей. Ве Эльми Умеровның буақтада изатына бері-берлікте іште оқыдық дүнгедік қиметлі достлар. Ве Эльми Умеров идея теки кремлевские ставленники демонстрируют лояльность и проводят показушную работу по соблюдению прав крымско-татарского народа. Ве біз білеміз ке шымды қырым татарларының ақларыны қойыруы жақ ежіпірше еқтір. Япылған тек шейлер бұл көз боявдар. Ве бұларға асылында тек бойлей вас бей кебі инсанлар қана инана білелер, ве асылында изат біле керек, мен біз девам етеміз. Ве Түркияде енді автода учинжи теракт кечті. В турецкой провинции Тунджели на востоке страны прогремел очередной взрыв. Жертвами подрыва заминированного автомобиля стали как минимум 9 человек. Среди них также был полицейский. По информации издания Hürriyet Daily News, автомобиль взорвался неподалеку от здания местного суда. İşte biz бұтан ТР телеканалından бұтан өргенлерге бөлі рахмет, аға рахмет айлесін айтамыз ве
Bu yerde de bir video var, lakin açılmay olup geçken. Ve şimdi de biz anlamak gerekmiz ki bütün dünya bu terörizmge karşı hem de daha bir böyle bir teröristke karşı durmak gerekler. Çünkü bilemiz ki bu tek Türkiye'nin yoksa Ukrayna'da tek Ukrayna'nın problemleri değil. Bu bütün dünyanın problemleri. Bu insanlıkın problemleri. Ve biz bunları beraber çözmeye gerekmiz. Ve haberlerini müzakere etmeye devam etmemiz. Фильм крымско-татарского режиссера Наримана Алиева представят на фестивале в Палм-Спрингс. В программу 22-го международного фестиваля короткометражного кино «Шортфест» в Палм-Спрингс, Соединенных Штатах Америки, вошел фильм «Без тебя» сенсус крымско-татарского режиссера Наримана Алиева. Об этом сообщили в общественной организации «Сучасное украинское кино». Aslında böyle insanlar bizim medeniyetimizni kun-kundan devam etemediler ve bizni her taraflama insanlarga tanış eteler. Çok teşekkürler bildiremiz ve devam etemiz. Ve bize bir böyle yaramay haber var. В России опять подорожала водка. В России с 13 июня повышается фестиваль Русь водку. Енді білмейміз не yapacak ama білесің belki de bir gumanitar böyle yardımlı gereken de. Yolla Aslında men bir şeşinde aytar edim, lekin çok etik olmayacak canlı yayında aytmağa devam etemiz. Bilemiz ki Шустеру разрешили работать в Украине. В понедельник, 13 июня, Киевский окружной административный суд отменил решение об аннулировании разрешения на трудоустройство автору и ведущему ток-шоу «Шустер Лайф» Савику Шустеру. Об этом сообщает телеканал 112 Украина. Білеміз ке мұна Шустер Лайф студиясынан бірчоқ проблемлер соңки вақытлар бар. Әмде қапатылмасы, әмде açılması, әне бұл проблема әнде чезілген. Шустер Лайф Украинада çalışmaға девам етте. Біз де мұна müzakirelerini devam ettemіз. Ve bilemiz ki Ahmeci şehrinde böyle parad narodov geçken ve işte bu parad narodovda böyle Ukrayn bayrağı hiç yok iken bütün bayraklar böyle çıkarganlar. Hem de Kırım Tatar yazık ki Kırım Tatar bayraklardan da var edi. Mına көреміз Kırım Tatar bayraklarını şimdi rejissörlerimiz galiba göstermiyor. Mına gösteriyorlar Kırım Tatar bayraklarını. Mahsus yapıla gerçekten de bu şeyler. Sanki dersin bizim birlik olganımız. Ve ben ne etmek isteyeyim ki bilemiz ki Ahmecit yol sokaklardan böyle bir insan küçük Ukrayn bayrakçıktan böyle yürgen ve onu politsiya xadimleri maşinaga ise yüklegenler. Ve ağzını kapat deyip onu işte bağırganlar. Mına көреміз ki мужчина Симферополе, mına işte bu fotonu şimdi rejissörlerimiz sizge gösterir. Mına aynı militsiya xadimlerinin işte arabasında otura bu bizim vatandaşımız. İşte göremiz ki demokratiya ve böyle svoboda sözleri Rusya'da çalışa. Koçmemanda da çalışasın. Mına garip adam. А вы мне подарите на память его? Не. Это с Майдана еще. Ему дайте 5 лет. А вы прям на Майдане с ним были? Да, сплошом играет, сплошом. А как собаку зовут? Чап. Чап, да? Ну все, давайте. Слава Украине! Слава Украине! Что? Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Мына ве білеміз ке қиметлі дашлар шымды футбол бойынша Авропа чемпионаты кетесен сейреде сындыр ғалиба ве асында анда мына рус фанатларының не япқаны әркезге малюмдыр, зарурдыр асында нерге келселеді более şeyler yapalар ве более хабер чықты. По мнению лидера английской ассоциации футбольных болельщиков Кевина Майзла, Россию нужно исключить из чемпионата Европы по футболу из-за поведения ее фанатов. Об этом он
сообщил в интервью английскому изданию The Telegraph в воскресенье 12 июня. Ве Бойлятхан. Раз уж на Евро-2000 участие Англии оказалось под угрозой из-за менее серьезных проблем с поведением, то, разумеется, нужно поставить под вопрос дальнейшее участие России в этом турнире, основываясь на том, что мы видели на стадионе, деп айтқандар умутетемские керчиктен де асында бойлы әрекетлеріні қабыл етмек керек ме, бойлы әрекетлеріні шығармақ керек. Венді Русияде де бұл Русия фанатлары асында Русия чемпионаттан шығармай білесем, шудай футбол баққан инсанлар тек бұның үшін сейретелер футболны. Ве бұл ноқтада мұна хаберлерінің музыкерелеріні біз екілеміз, қымметлі достар, ве біздің студиямызда скайп вастасыйле бізіле Львов шерінден мұна журналист Искендер Бейганиев бағланды. Келін соны селямлайық. Селям алейкум, сабалар қайырлы олсын. Алейкум селям, сізге де сабалар қайырлы олсын. Искендер Бей, ватан сіз үшін недір? Очень сложный вопрос на самом деле. Что такое Родина? Я думаю, для каждого это что-то свое, знаете. И, ну, например, для меня это в первую очередь земля моих предков, это земля там, где живут мои родные. Да, это моя культура, это моя религия в первую очередь. Ну, это Крым, если коротко. Gerçekten de aslında vatan bu Kırım, lakin şimdi vatan sözünün ayrı bir manaları var. Ve vatanda şüphesiz ki vatanperver olmak lazım. Tek vatanda değil de buna bilemiz ki siz şimdi esas Ukrayna'da bulunasınız. Buna esas Ukrayna'da vatanperver olmak ne demektir? Ну, в Украине, да, называться патриотом таким, сейчас это такое довольно, знаете, по отношению к Украине это сейчас стало довольно популярным понятием, потому что после революции достоинства все на патриотической волне еще держатся, а вот быть патриотом Крыма, крымско-татарского народа, это в какой-то степени сложнее. Безусловно, сложнее, потому что, находясь не на своей родине, быть патриотом, это, по крайней мере, тяжело. Мына сіз біледірсіңіз ке, журналист олар асылында чоқсы адеселерінің en бірінші хаберджісі оласыңыз деп айтмақ мүмкін. Умумен алғанда мына ватандашымды күн-күнден вазиет кергінлеше деп айтмақ мүмкін. Умумен алғанда сіз бұл вазиетке насыл қимет кесесіңіз. Ве яшларымыз бүгін не yapmalı sizce? Молодежь, да, молодежь, которая находится здесь, молодежь, которая находится на родине, в Крыму, и какие ее должны быть действия, это, тоже довольно-таки сложно ответить, потому что в тех же сложившихся реалиях, которые мы видим сейчас в Крыму, очень трудно проводить какие-то, знаете, общественные активности, особенно на оккупированной территории, так как, как же вы упомянули, сейчас видим тенденцию к ухудшению ситуации с соблюдением прав человека там. И поэтому, в первую очередь, быть общественным активистом, быть активным человеком в Крыму, это опасно. Это опасно, как мы уже видим, для жизни. Эта ситуация с каждым днем ухудшается, поэтому я думаю, что нужно быть довольно-таки смелым человеком, чтобы быть активистом в Крыму. Мына бөле вазетте шынды олғанда біздің миллетіміздің ве біздің геншлеріміздің насы бөле әрекетлері олмақ керек? В Крыму нашей молодежи в первую очередь нужно быть терпеливым. Потому что нужно спокойно относиться, не реагировать какими-то, знаете, громкими заявлениями, такими насильственными действиями на то, что происходит в Крыму. Да? Нужно популяризировать культуру народа. А в первую очередь, кто это может делать? Это может делать молодежь. Она может этим заниматься как среди нашего народа, так и среди других народов. То же самое можно делать и на континентальной части Украины, потому что мы видим, насколько люди именно на материке, они не знали
крымских татарах как о народе. И этим должна заниматься в первую очередь молодежь. Мына Ескендер бей, сіз айтыңыз ке, мына біріншіден медениетні инкишаф етмек керек бізім яшларымызға. Я менде бойле суал пейда oldu. Керчіктен де шынды ватанда олған бұл вазиет бізні күн-күнден сарсыта ве біз сұсқан және сабыр еткен же оларының уджум еткенini көреміз. Яғни бізім әрекетлеріміз да бұна насыл айтайым көрімлі олмақ керек ме? Чүнки біз сұсқан же олар уджум етті. Сіз же де бойле дегіл ма? Жоқ. Я мына журналистика хақында сөз көрсеткенде, мына шымды білеміз ке бөйік бір малюмат, информационная война деп айталар, малюмат жүйеттен де бөйік бір женк кете. Асылында мына Украина бұл женкте насыл дәрежеде сіздің түшінжеңізге көре? Ну, в информационной войне, знаете, не бывает одной стороны, да? Всегда участвуют две, то есть, и поэтому Украина, она в данной ситуации является одной из частей информационной войны, и поэтому в такой ситуации очень сложно отыскать правду. Очень сложно отыскать правду, потому что мы видим, что вот то, что происходит на востоке страны, это война такая, знаете, физическая, будем так говорить. А в информационном поле идет война за умы людей. За умы людей, и поэтому, знаете, мы, можно так сказать, теряем поколения, которые готовы отдать за правду многое. Вот, потому что гораздо легче смотреть новости, читать любые новости, не искать правды и просто поддаваться влиянию информационной войны. Я мына шымдыкы заманда бұл информацион женкі бөлі мүмкін айтма. Насыл бір рольны ойнай, бөлі yoxsa информацион женкі бірінші кете, sonra ise бөлі hareketler, yoxsa aksine? Ну, знаете, это очень сложно ответить на этот вопрос, так как мы видим, что действия, возьмем даже те же боевые действия, они начинаются с того, что людям внушают, да, идеи в головы, и потом только это начинается. Вот поэтому я думаю, что информационная война сейчас, которая происходит, да, это один из тех факторов, которые вызывают то, что мы видим на данный момент. Çok teşekkürler bildiremiz ve mına subetimizde yekunler ekende son olarak mına bizim vatandaşlarımızga böyle ruh көтерmek için ne ayta bilesiniz? Ну, я очень хотел бы сказать, да, своему народу, главное не сдаваться в данной ситуации, главное быть сплоченными, быть едиными и не поддаваться ни на какие провокации. Бөктен бөк teşekkürler bildiremiz. Bugün bizle bağlanğanınız ve subyetimizini bizle devam etkeniniz için sabah şeriflerinizde bir kere mübarek olsun deyip aytamız ve subyetimizni yekunlaymiz. Çok sağ olunuz. Çok sağ olun. Sağ olun. Мына яшларымыз сында Украинада olған бірчоқ яшларының да фикірлері бірі-бірінден айырыла деп айтмақ мүмкін. Мына чоқсылары тек медениетінің, санатының ve edebiyatының инкишафына böyle daha da çok kıymet берелері, daha da çok bunun inkişafına көз тұталар дегерлері ise aksine böyle biraz radikal hareketlerini bekleyler yapmak isterler ve gerçekten de ama umumen mühim olған şey bu herkesin қолынан келгенini yapmasıdır. Herkes öz sahasında o cenkini yürütmesidir. Çünkü bilemiz ki bu informasyon cenki de çok mühim ve biz yazık ki bu cenkte şimdi biraz yutturamız. Lakin Мына bu балабан, bu машина деп айтмақ мүмкін, ona қаршы бізден küçük bir böyle халықтан қорқа ve bu yerde biz оларны енеміз деп айтамыз ve келмешектер кетсін Қырымдан деп айтмақ isteyim ve sizler için böyle meraklı bir şiirini таптым, onu da okumak isteyim. Çünkü bizim yazıcılarımız daima meraklı şeyler yazған, sanki dersin gelecekni ойлап yazған. Елпіреген көк байрақны қолда қави тұтармыз.
барамыз деп адландырылған мерақлы бір шиыр. Бүтін халықлар арасында чоқ хорланған шу миллет. Келмешеклер тарафындан еп тапталған bu vatan. 100 yıllarнен яшап келген бүгін қайда о девлет? Ақсызлықтан құртар бізні, ялварамыз ярадан. 200 yıl bundan evvel ана юртын алдырған. Адын жойған шу миллетке белкі сенің ғазабын. Ватаныны миллет дегіл айры шақсылар қалдырған. Қабатсыз халқым чеке сенің жеза азабын. Бірі берір деп қолларны қавыштырып отырсақ, беклеменіз кімге бізге девлетчілік қайтармас. Кімсе бізге девлетчілік қайтармас. Ләкин егер 10 біңлернен мейданларға топлансақ, акимиет халқа қаршы бір кімсені ыстырмас. Келмешеклер ниетлерін бізлер дерал берейік. Арекетні yolunu seçip керам девам етейік. Бірлік олып нетижеге шек шүбесіз келейік, зарыр олса ватан үшін шейіт олып кетейік. Ватанымыз Қырым адын миллетнен біз бағлайық, чүнкі бізлер ана йортның асыл тамыр халқымыз. Татар ады бізге лағап, оны яқшы аңлайық, яш несілге Қырым адын аңлатмаға ақлымыз. Девлетчілік мұтлақ керек, оны елде етерміз. Десте весиқалар керек олса топлармыз. Адалетлі шу мақсатқа шек шүбесіз етерміз, елпіреген көк байрақны қолда қави тіклерміз деп айтқан бізім белі язычымыз вясында. Бір созыны, бір жүмлесіні діңлегенде бұл язычыларымыздың не қадар бойлы кележекні ойлап язғаныны, не қадар бізім шымды бұтын проблемлерімізні күчік бір шиырге кірсеткеніні ве бұл сөзлерінен акс еткеніні да бір кере көреміз. Мұна керчектен де бұл сөзлеріні оқуғанда да бір кере аңлаймыз ке, мұна асында бұл қысымны мен чоқ бегедім. Бұтын қалқар арасында чоқ хорланған бұл миллет, келмешеклер тарафындан еп тапталған бұл ватан. 100 yıllarнен яшап келген бүгін қайда о девлет, ақсызлықтан қортар бізні, ялварамыз ярадан. Керчектен де асырларнен, yıllarнен девамында келген қайда шымды бізім девлетіміз. O devlet қайда ve aynı шымды мұна бұл Мұрақадес Рамазан айында біз де бұл devletimizin тікленмесі үшін дуалар етеміз ve тек дуалар ендегелде әрекетлерімізі де бұны yapmak gerekmiz ve енді yazıq ki programımızны екүнлемек мecburiyetindemiz. Ve programın sonunda мен не айтмақ isteyim bugün böyle çok жүрсеттік Қырым, böyle azatlık, Toprak, vatan, sen de güzel bir şiirini okudun teleseyircilerimizge. Neme айтмақ isteyim? Birisi ayta medeniyette gerek, birisi sportta ayta gerek böyle. Birisi da böyle radikal hareketlerini hazır yapmağa. Men ne aytmak isteyim? Biz hepsimiz öz işte böyle büyük dereceye çıksak eminim hepsimiz öz maksatқа yeteceğimiz. Ve eminim halkımız böyle, gençlerimiz şimdi bütün öz işlerini halkla bağlasa böyle, halk için böyle, eminim biz de kendi öz maksatlarımıza yeteceğimiz. Biz akıllı ve cesur milletimiz ve her zaman yüreklerimiz kaynagan olsun ve akıllarımız soğuk olsun. Ve bu noktada programımızı yekünleyimiz kıymetli dostlar. Bugünkü programımızın en mühim lozungu bu elinden kelgenini değil de elinden daha çok kelgenini yap ve bu sözde işte programımız yekünlendi. Sağlıkla kalınız. Yarın çarşamba günü görüşkence. İlk günden başla sevginin gönlüme umut saçtı. Bana destek bergen anam, canım sana olsun kurban. Sen besleyen umutlarını ömür boyu ben
өлер